Dobar dan, ja sam Makiko. Danas ću vam predstaviti kako da napravite pirinčanu robotu koja se zove onigiri. Nigiri znači družati. Ovo obično pravimo kada idemo na izlet. Materijal: kuvani pirinač, so, ume, nori. Nakon što skuvate pirinači, stavite u činiju da se malo ohladi. Isečite ume na oko 4 komada. Kada uzmete pirinač u ruk, lepit će vam se za ruk. Kako bi ovo izbjegli, stavite red u činiju sa vodom i ohladite ruke. Blago obrišite ruke. Ruke uvijek treba da budu porađene. Stavite malo soli na šake. Uzmite pirinači, količina dovoljna da je blago družite sa ove ruke. Grubo napravite oblik lopte. Oblačite ruke. Napravite rupu, stavite komado ume i potom napravite od kruge oblik trougla. Lijevom šakom pritiskajte pirinač kako bi dobili ravnu površinu. Isto vrijeme desnom šakom oblikujte ugao trougla. Okrećući ponavljajući radnju na gore navedeni način dobit ćete trouglasti oblik. Isečite nori na 8 komada i lepite da dno trougla od pirinča. Nori treba da čuvate na suvom mjestu, stavite u vrećicu bez vazduha i čuvajte u frižideru. Poenta onigiri su hladne i vlažne ruke. Nadam se da će vam se dopasti. Hvala vam što me pratite.